Om Swastiastu. Titiang iketu catur dari sebawa, titiang saking kelas 7F, Raina sane makin, titiang daging aturang satu bali sane memurda, ilutung teken ikekua. Ada tuturan satu, ilutung teken ikekua. Ilutung sedak mas sayuban di beten kayune. Saget di tengahne ikekua nyesel ibu, kene munyine. Beh, kene lah cure masan hujan-hujan kewa pesan ngalih hamah. Yan maklo kene sing bungan dewe kelakar mati maraning munyi keto ilutung makin tongos ento. Saget tepukina ikekua berag akit sajan mirip tena amah. Lantas ilutung ngomong niba, kekua suod monto mesel-selan ni awakin nepukin tongos melah ditu-ditukan ceng-ceng yang ada pondok. Ento pondok ikaki prodong di sisi nabiane be ada punyan biu abulan subuh liwat awake man liwat ditu buin biune liwat liwaya-waya mirip jani subuh pada nasak. Beh perjanian ilang seduk ne ikekua maraning horte keto. Demen kena ne lakar ngamah biu nasak. Laut yem saut engar aduh sang lutung yen ketu apa kaden melah ne nanging ken-ken kemu sawir pondoke ento joh tukar ceng-ceng linggah buin keo pesan ngelewat mare keto munyi ne ikekua. Lantas i lutung saut beh blog iba kekua cai kaden dua ngelangi yen tuah cai sakti jalan kemu si barengan gandong awake ngliwatin tukad sumane keditu awake menek punyan biu cai ngantosang beten di bongkolne yen maan biu tetlu cai abesik awake dadua gelisang satu enggal menjalan kone aja ke dadua ngliwatin tukar ceng-cenge ilutung menggandong ditundun ke kone ngusir pejalan i kekua nut yeh wireh iya dua ngelangi ilutung sambil langang kejengat-kejengit negak ditundun ke kone. Enggal kone ngantep di sisi tukade lantas bareng menjalan tur saget ngana ada pondoke ento belah ikaki prodong jitu lantas i lutung tolah toling niwasang ikaki prodong kekaden i lutung pondoke suwong ngenggalang iya menek punyan biu anis sedang membuah nasak i kekua ngantosang di bongkol punyan biu ne gelisang satwa lutung ngempok biu masane nase duang pulih tur pulo amaho make dadua i kekua bango kulit nedogen maklo klo i kekua gedog sawireh i lutung tusing setunit teken janji jogiyo pragat man kulit biune dogen sedang iteho i lutung ama biu lantas teke i kaki prodong ngabe tumbak lanying tur ngomong bah ne i lutung ngama biune jani lakar matiang i kekua mengkep di beten punyan biune kaki prodong jalan adeng-adeng ngintip ilutung kaliwat demen keneh ne ngamah biu nasak tusing tau teken keteke bayo itoh ngamah biu nasak ne dipunya sedang itoh i lutung ngamah biu lantas ketumbak ban i kaki prodong benang lambung ne i lutung meglebuk ulung ke tanah ne lantas mati bangken i lutung tatade ke pondoke ban i kaki prodong keto subuh upah anake demen mamaling tur demen nguluk-nguluk timpal inggih akadi punika satwa sane rohang titiang puputang antuk parama santi om santi